Hallelujah, Bog, sprawiedliwością. Niebieskie radosną, niedarowana miłością. Ludem swej narodow, ludem swej narodow, ludem swej narodow. Good evening. My name is Zachariah. Dober večer, moje ime je Zaharija. I am a duhovnik. Jaz sem duhovnik. My wife's name is Elizabeth. Moji ženi je ime Elizabeth. We come from a high priest family. Prihajava iz visoke duhovniške družine. And we've been serving God faithfully all our lives. In v svoje življenje sva zvesto služila Bogu. And we knew something was missing in our lives. Ampak vedela sva, da nekaj nama manjka v Me and my življenju. wife did all we could to Ženo- have this joy in the presence of Z God. ženo sva počela vse, kar sva lahko, da bi občutila veselje v Božji But something prisotnosti. was missing. Ampak nekaj je manjkalo. But it doesn't matter. Ampak ni važno. We serve the Lord at our turn. Mi dva sva služila Bogu, tako kot se zagre. One day I was in the presence of God In en dan sem bil v Božji in the prisotnosti temple, v templu serving with the sacrifice. in sem služil z žrtvijo. Suddenly an angel appeared before me. In kar naenkrat se mi je prikazal angel And he said, "Fear not, Zechariah, in rekel mi je, ne se bati, Zaharija, because the Lord has been faithful to you. kajti Gospod je bil zvest tebi. He want to bless you and your wife. On želi tebe in tvojo ženo blagosloviti Your wife is going to give birth to a child." in tvoja žena bo dala luč otroku. It was hard for me to believe. You know how I am now. In težko mi je bilo to verjeti, saj me vidite, kako sem. But with God, everything is possible. Ampak z Bogom je vse mogoče. And the miracle came. In čudež je prišel. And God spoke to my wife also. In Bog je govoril tudi moji ženi. And my wife got so happy. In moja žena se je tako Oh, razveselila. Elizabeth, you should see how happy she got when she knew she would be a mother of a baby. Ko bi jo videli, kako se je razveselila, ko je slišala, da bo mama otročku. Impossible to give birth, but very old. Nemogoče, zaradi tega, ker sva bila oba zelo stara, da bi to ona rodila. But God's plan was fulfilled in our lives. Ampak Božji plan, načrt se je uresničil v najnih življenjih. It took too long, Tako dolg časa sva but čakala. God is faithful. Ampak Bog je zvest. I would encourage you to believe in His promise to you. Rad bi vas vzpodbudil, da vi tudi verjamete njegovim The promise obljubam. of salvation came to the whole world, Obljuba odrešenja je prišla na cel svet. and me and my wife In jaz in moja žena received great miracle. sva prejela velik čudež. God is faithful. Bog je zvest. Oh, we're so happy when the day we had to present the baby, Kako sva se veselila, ker sva prinesla Bogu otročka. because in the beginning I doubt I'd lost my voice. Ker na začetku sem dvomil in sem zgubil svoj glas. I couldn't speak a word. Nisem mogel niti besede I'm a izgovoriti. miracle today. In, I'm a miracle today. in jaz sem danes živ čudež. And people thought they would give my name to the child. In ljudje so mislili, da bo moj otrok imel moje ime. And my wife said, "No way!" Ampak moja žena je rekla, o ne, ne. And they asked me. In sprašvali so me. I wrote the name. In sem napisal ime. The name is John. In ime je Janez. John. Janez. Because John would prepare the way of the Lord, the Savior. Kajti Janez je pripravil pot odrešeniku. And salvation came through the Jesus In Christ. odrešenje je prišlo skozi Jezusa It is Kristusa. so good to be blessed by God. Tako je lepo biti blagoslovljen od Boga. His promise fulfilled in my life, in my wife's life.
Njegova obljuba se je izpolnila v življenju mene in moje žene. And it's incredible. I could see that by faith, In neverjetno je, kaj ti vidim, da preko vere, that my son would be the person, how can I say that? He would be the one that would open the way for the Lord. kaj ti moj sin je tisti, ki bo odprl pot Gospodu. And John the Baptist, In Janez Krstnik, full of God's power, poln Božje moči, did what he was supposed to do. je naredil, kar bi mogel narediti. Believing God's miracle for salvation. Verjemite Gospodovim čudežem za odrešenje. He did it to me. On je naredil to z He mano did it to my wife. in on je naredil to z mojo And he ženo. wants to do the same to you In isto želi narediti s and to tabo, your family. v tvoji družini. God, the savior of the people of Israel, Bog, odrešenik ljudstva Izraela, he saved us from Egypt. on nas je odrešil iz Egipta And also he saved the whole world from sin in tudi cel svet je rešil od greha and gave us salvation in nam je dal odrešenje through his son, Jesus. skozi svojega sina Jezusa. Nice to meet you. Lepo vas je bilo spoznati. Estamos tan cansados. Tako smo utrujena, Trabajamos el día todo. cel dan sva delala, Tenemos que cuidar de los animales, mogla sva paziti na que živali cuidar de la tierra. in čuvati zemljo. Y las sabes, In veš kaj? no ganamos mucho por eso. Sploh nisva veliko zaslužila za vse to. Somos pobres, estamos cansados. Siéntate. Reveža sva, revna sva, pa še zmatrana sva povrh. Pero nuestros ancestrales Ampak najni predniki nos dijeron so nama rekli, que Dios tiene una promesa. da je nam Bog dal eno obljubo. Estamos aguardando por ella. In mi dva čakava na to obljubo. Algo especial va a pasar, no sé qué. Nekaj posebenega se bo zgodil, ne vem Pero kaj. sé que alguien, un Salvador va a venir. Ampak veva, da nekdo, en odrešenik prihaja. Mi abuelo me dijo eso. Moj dedek mi je to rekel. Pero tenemos que seguir trabajando, Ampak še kar morava delati. haciendo lo que tenemos que hacer. Morava narediti, kar morava narediti. No importa el tiempo, Ni važen čas. solo tenemos que esperar Samo čakati morava. y creer. In verjeti. Mira, Poglej, que aquello kaj ti so le? es una luz, Ena luč prihaja. es un ángel, Angeli so. es un ángel. Aj, angeli ¿Lo que es so. eso? Ne bojte se, glejte, oznanja veliko veselje za vse ljudi, da vam je danes v Davnjem mestu rodil zveličar, ki je Gospod Kristus Jezus. Po tem znamenju ga boste spoznali. Našli boste dete, povite v plenice in položeno v jasli. Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem in dobra volja. O, Gospod, I'm so thankful tako sem hvaležna, because you give to me this vision to carry on the Messiah. ker si mi ti dal to nalogo, to misijo, da nosim odrešenika. The Messiah who my people was expecting for a long time. Misijo, ki so ljudje ga pričakovali že tako dolgo časa. And now he's coming In zdaj prihaja, to bring the word, the light of God. da bo Bogu prinesel Božjo luč He comes to save us. in prihaja nas odrešiti. Thank you, Father. Hvala, Očka, Thank you because I am your servant. hvala, ker sem tvoja And služabka, I'm here and I accept this mission. In jaz sem tukaj in jaz sprejemam to misijo. Thank you for Joseph who also accepts this mission. Hvala za Jožefa, ki je tudi sprejel to misijo. And we promise that we will teach this Messiah In obljuba, da bova učila tega misijo. all your scriptures. Vse tvojo besedo. So let's come, let's adore him. Torej pridimo in dajmo ga Because oboževati, he is Emmanuel. ker on je Emanuel, He's with us. on je z nami, He's here today. on je danes tukaj. Look at the star. Poglej zvezdo. What does it mean? Kaj pa to pomeni? Do you remember reading in the prophecies? A se spomniš, kaj sva brala v prerogbah? A king, a Messiah would be born. Kralj, Mesija bo rojen. Come, Pridi, let us go find him. greva ga poiskat. We went on a long journey. Išla sva na dolgo pot. We traveled for miles and miles and miles and Potovala miles. sva kilometre in kilometre in Look, kilometre. there's the star. Tamle je zvezda. For months and months we traveled. Mesece in mesece sva potovala. Give me a little more food.
in nismo imela veliko I hrane. need a little more strength. Okay. Imamo že zelo malo moči. Where is he? Where Kje pa is je? he? Kje je? The king, Kje je kralj? the king of all kings. Kje je kralj vseh kraljev? We are not from Israel, Midva nisva iz Izraela, but we believe ampak midva in the verjameva, king of all kings. da bo kralj vseh And we kraljev, will travel far to find him. da bova potovala daleč, da ga najdeva. Oh, look, here we come to Jerusalem. Poglej, prihajava v Jeruzalem. Maybe he's here. Mogoče je pa tukaj. Here's the palace. Poglej, tukaj je Let's tempelj. ask Herod. Dejva vprašati. He should know. On bo že vedel. Herod, Herod, where is the king that was born, your Messiah? kje je kralj, ki naj bi bil rojen, Mesija? We have come from a long way to worship him. Prišla sem oddaleč, da bi ga slavila in častila. Herod said, I don't know of a king. I'm the king. Ampak Herod je rekel, kaj pa jaz vem, ne poznam nobenega kralja. Jaz sem Oh, who are kralj. you in a small country of Israel? You're not the king of kings. Kdo pa si ti v tem mečkeni državi Izrael? Ti ne moreš biti kralj kraljev. We're looking for the king of kings. Ampak mi dva iščeva kralja vseh kraljev. And then someone said, I know. I read it in the book. I Potem read pa je it in the nekdo rekel, prophecy. Ma, jaz Oh, vem, videl Bethlehem sem, of Judea, Bral out of sem. you shall come the light, the bral sem v Messiah. knjigi, bral sem Oh, let's go to preroke, Bethlehem. prišel bo v Betlehemu. And bo we hurried prišel to Mesija. Bethlehem. In Oh, v Betlehem, where kje is je he bil who was born, Oh, King of the Jews? Kje Where je is he? tisti kralj Judov, ki naj bi se rodil? Kje je? He's not here. Ni ga tukaj. Where did he go? Kam pa je šel? He grew up a little. On je mal zrastel. We traveled to Nazareth. In Where is he? Where is he? Where is Kje he? je on? Kje je on? Okay. The babe's eating. Okay. Dojenček So, je. so we'll wait. Bomo Okay. počakali, da pije. We carried lots of treasure, Veliko zakladov sva prinesla. gold, Zlato, because he's a king. ker on je kralj. We're rich. Mi dva sva bogata. We're leaders in our country. Mi dva sva voditelja v naši deželi. The wise man of the Mi dva sta east. modreca iz vzhoda. We traveled for years and forgot about our life In potovala sva leta in pozabila na svoje življenje. to find the King of Kings and the Zato, da Lord bi- of Lords. Zato, da bi našla kralja kraljev in gospoda vseh gospodov. We brought frankincense because he is the high priest. In prinesla sva dišave, ker The on je only najvišji duhovnik, edini duhovnik And myrrh. in sveti duhovnik in miro sva Because prinesla. he will die for the people. Kajti on bo umrl za ljudi. Aj, poglej, dojenčka. Dojenček. Baby, the baby. Dojenček. But what did we do? Ampak kaj ne pa zdaj? Did we do this? A ne bi to počela? No, we bowed. Ne, mi dva se mu poklonva We worshipped. in ga občudujeva in We said, we give you everything božujeva in mu prava mi dva ti because hočemo you dati are the vse. King of all Ti kings. si kralj vseh kraljev. Ti si gospod vseh gospodov. Potem ga dava nazaj mami. Oh, that you would adore him. O, da bi ga vi častili. Oh, that you would travel no matter how far it takes O, to da see bi him. vi potovali, ni važno koliko, da bi And ga that you videli. would bow and worship. In da bi se mu poklonili in ga oboževali. What will you give him Kaj this bi mu ti dal? Christmas? Kaj mu boste dali ta božič? He who came from heaven Tisti, ki je prišel z nebes and left the majesty of the streets of gold. in je pustil svoje kraljestvo in What zlate will you ulice. give him this Kaj mu Christmas? boš ti dal za ta božič? Slava Bogu. Amen. Rad bi zaključil z besedo. Ne, če ste dobro slišali, ampak angel, rad bi s tem sporočilom, ki ga je angel dal Mariji, zaključil, on je rekel, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem
in dobra volja. Se pravi, ta vrstni red, da daš najprej slavo Bogu. Amen. Karkoli se ti dogaja, recimo Marija je bila v totalnem šoku, cel njen življenje se je sesul v enem trenutku, vsi njeni načrti so izgledali zdaj nemogoči. Mislila, Jožef me bo zapustil, zdaj bom noseča, in v tistih časih, če je bila ženska noseča, preden je bila poročena, so jo lahko kamnali. In to so bile v bistvu vrednote, ki jih je Bog postavil. On je rezerviral spolni odnos za zakon in ona se je čuvala in živela po božjih vrednotah. In še danes, če hočeš biti blagoslovljen, me čim imam problemov, drž se Božje besede. Haleluja. Še vedno je ista, ne glede na to, kaj ljudje spreminjajo standarde še vedno v njegovi besedi isti. In zanimivo, da ve, da zdaj riskira, da jo lahko ubijajo in ona se preda Bogu. Haleluja. Vedno je dobro, da se predaš Bogu. Karkoli si naredil, ali pa nisi naredil, ali karkoli te čaka, najprej da je slavo Bogu. Amen. Jaz sem včeraj dobil klic od Abimaela, da je Rodrigo pa Diana, da sta čist imela totalko, se en pijan voznik v njiju zaletel. In pol mi je poslal sliko in sem smislil, pa to je konzerva od paštete, ne pa avto. In je rekel, ne boj se, one dva sta čisto v redu, nič ima ni. Sem rekel, wow, kakšna zaščita, amen. In danes, haleluja, Diana si tukaj z nami v drami, haleluja, amen. Včeraj zvečer si imela dramo na cesti, danes pa med nami, haleluja. In to, jaz verjamem, če damo najprej slavo Bogu, bo Bog nas zaščitil, amen. Amen. Ampak dajmo mu res slavo, amen. Daj slavo Bogu, mogoče so kakšne stvari, ki jih ne razumeš, še vedno daj slavo Bogu, haleluja. Tudi če ste kaj slabega zgodili, še vedno daj slavo Bogu. Sem bil ta teden z enim bratom, ki je veliko stvari naredil narobe in je zdaj se spreobrnil in je ful na ognju za Boga in ima rad Jevsa, ampak skozi govori o te svoji preteklosti, kako je on pač ima slab ime in kako to ne bo. Se rekel, pozabi vse to, daj slavo Bogu. Bog lahko iz tvojega slabega imena naredi ful boljše ime, kakor iz dobrega imena boljše ime. Razumeš? Lahko si ful zamočil, ampak to ti je lahko korist. Naredi korist iz svojih napak. Kako? Tako da daš slavo Bogu. Amen. Daj slavo Bogu in se obrni na njega. Amen. Dati slavo Bogu, kaj pomeni beseda slava, je težina, teža. Če nekam priješ, pa je tam en človek, ki ima težo njegova beseda, pomeni, da je on v kontroli. Ta človek ima težo, to, kar bo on rekel, se bo zgodilo. Da daš ti slavo Bogu, pomeni, da daš težo Božji besedi in temu, kar Bog je in kar on govori. Amen. To pomeni, da ne gledaš toliko na sebe. Ne bližaš se Bogu in misliš, oj, Bog jaz, kako bom to rešil, kako bom tisto rešil, a mi bo uspel ali mi ne bo uspel. Daj težo doli sebe. Amen. Amen. Daj težo doli sebe. Kam? Na Boga. Kaj to pomeni? To pomeni, da si dal njemu slavo. Amen. In to je angel rekel. Slava Bogu. Kje? Na višavah. Haleluja. Nad vsakim problemom. Dajmo slavo Bogu ta božični čas. Amen. Daj slavo Bogu. In kaj ljudem? Mir ljudem, ki so že umrli in zdaj uživajo v nebesih. Ne. Mir ljudem, da bo jasno, je rekel, na zemlji. Haleluja. In pa boš rekel, kako je to sploh možno? Kako je možno imeti mir na zemlji? In v tistega časa, ko je angel dal to zapoved, mir ljudem na zemlji, a je kaj manj vojn ali več vojn v 2000 let nazaj? Kaj mislite? Haleluja. A je kaj več katastrof ali manj katastrof? V bistvu je več poplav, potresov, vojn, danes je okoli 60 vojn na svetu. Danes je cel svet je šokiran. Redko, kje najdeš kraj, kjer so ljudje res zadovoljni, pa varni, pa izpolnjeni. Redko kje. Zakaj? Zato, ker mir ljudem na zemlji ni odvisen od dogajanja na zemlji. Jevs je rekel Janezu 14, svoj mir vam dajem. Amen. Ne dajem vam ga tako, kot ga daje svet. Amen. Se pravi,
ti imaš mir, ki ni od tega sveta, je večji od tega sveta. Amen? Ti imaš mir, ki bo s tabo celo večnost. Haleluja. Če tega miru še nimaš, lahko v božičnem času predaš svoje srce Jezusu. Lahko mu predaš svoje življenje in prideš v njegov popoln mir. Haleluja. Njegov mir je tak, ki sta ga imela Rodrigo pa Dajeni, ki jim je nekdo razbil avto s totalko in sta pričvala človeku, ki se je pijan v njiju zaletel in sta šla nepoškodovana ven in nič manj vesela, kakor pred nesrečo. Razumeš? Ti imaš mir, ki v bistvu se lahko stopnjuje v pričo težkih situacij. Amen? Če bi rad videl, kakšen mir imaš, moraš v bistvu padati v ful velike probleme, da sploh veš, koliko je ta mir velik. Haleluja. Amen? Vidite, še dojenček se strinja z mano in ful navdušen hoče, pač ne vem, pridigati ali slaviti. Pač. Ja, ne ti ne bo naroden. Haleluja. Amen. Haleluja. A imaš ta mir v svojem srcu? Amen. Če ga nimaš, pol nekaj narobe verjameš. Haleluja. Pol moraš bolj zaupati Bogu, pa mu predati stvari. Amen. Bog hoče, da so njegovi otroci polni Božjega miru. Amen. Se pravi, kako priješ v mir, da je slavo Bogu. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Bog je omogočil mir preko Jezusa. Brez osebnega odnosa z Jezusom imaš lahko določeno količino zemeljskega miru, ker te zebe si toliko prosperiral, da samo na termostatu naštimaš temperaturo in mašine, centralne, vse, ki nekaj delajo, ampak imaš dobro temperaturo doma. Če bi rad kaj hladnega spil, odpreš hladilnik in si prišel v eno stanje miru, ki pa v bistvu ni dost. Ker rabaš mir, ki ni od tega sveta. In to je pa Jezus prinesel in to je pa mir z Bogom. Amen? In če nimaš miru z Bogom, je to najbolj pomemben mir, ki ti manjka. Bolj pomemben od tvoje hrane, pijače, pa nepremičnine. Haleluja. A imaš mir v svojem srcu. Če ga nimaš, pridi Jezusu. Haleluja. Daj slavo Bogu za vsako stvar. Začni se mu ful zahvaljevati in ga slaviti za najmanjšo stvar v svojem življenju. Začni gledati z njegove perspektive. On ima rešitev, on je imel rešitev za nemogočo situacijo, da se bo kar čez žensko rodil in odrešil cel svet preko dojenčka. Amen. In mu je uspel. Haleluja. Mi dva sva priča. Haleluja. Mi je uspel. Haleluja. Zato ga danes slavimo. In kaj pa še rekel? Mir ljudem na zemlji in dobra volja. Haleluja. Se pravi, Božja volja zate je dobra. Haleluja. Tudi če si ti, ne vem kaj narobe naredil, pa si zaslužiš peku, je Božja volja zate dobra. Mene en človek vprašal, Klemen, a grem jaz v peku? In pa sem rekel, dosti dober nisi, da bi šel v nebesa. In to je ful dober človek. In pa se je ful razžalostil. In je rekel, kaj pa, samo ti greš v nebesa. On mene kliče, nekako župnik me kliče. In pa je rekel, kaj, samo ti župnik si dosti dober, da greš v nebesa. Sem rekel, ne, jaz tudi nisem dosti dober. A pa gremo vsi v peku? Sem rekel, ne, jaz grem v nebesa, ampak ne zato, ker sem dosti dober, ampak zato, ker sem Jezusa sprejel. Amen? Ker je Jezus zame umrl na križu in sem rekel, Jezus, jaz verjamem vate, pridi ti v moje življenje in bo ti moj Gospod. In sem dal svoje zaupanje v Jezusa. Haleluja. In hvala Bogu, sem pa tudi njega lahko pripeljal k Jezusu 2 let kasneje. Okay. In pred časom mu je umrl sin temu človeku. In sem bil prvi, ki sem ga lahko potolažil, ker mi je Bog nekaj govoril za njegovega sina. In sem mu dal upanje za večnost. In ne vam povem, ta mir, ki ga imamo mi, bo trajal celo večnost. To ni samo zato, da se imamo fajn na zemlji. Haleluja. Amen. Ta mir, ki ti ga Jezus da, bo s tabo celo večnost. In če ga nimaš, ga moraš danes dobiti. Kako priješ v mir z Bogom? Predaj svoje življenje Jezusu. Da je Jezusu slavo. Amen. Najprej sem mu zahvalil, da je on zate umrl na križu. Da je on plačal ceno zate. Haleluja. Da je on, in to je največji dar, da je on ta božični dar, ki te prinese mir in dobro voljo. Amen. Se pravi,
Se pravi, da ni načrtoval slabih stvari zate. Amen. Dajmo moliti, kjerkoli si, da si že 20 let kristjan, ampak vsem, tudi če si ful dolg časa kristjan, Bog noče, da sam ful skrbiš in si toliko odgovoren za vse, da si ful ratu obremenjen. Ampak hoče, da daš Bog hoče, da daš Jezusu vso slavo, da ima on težo v tvojem življenju. Jezus, mi ti predajamo svoje življenja za v tem času, Oče, se spominjamo, da si ti dal svojega edinorojenega sina za nas, ker nas toliko ljubiš. In tako mi zdaj te predajamo svoje srca, svoje življenja. Oče, molim, da gre vsa teža stran od nas in gre na Jezusa, haleluja. Da dajemo Jezusu vso slavo in mu bolj zaupamo, kot kadarkoli prej. Oče, molim v tem božičnem času, da se zavedamo, da je Jezus postal dojenček, haleluja, da bi nas odrešil, haleluja. Da je on plačal to ceno, ki jo mi nismo mogli plačati in tudi ne moramo plačati, ampak je že plačana zaradi tebe, haleluja. In kako ne bi potem zdaj lahko poskrbel za vsako našo potrebo, če si nas lahko prišel odrešiti kot dojenček. Kako zdaj ne bi mogel poskrbeti za nas, ko vladaš kot kralj nad kralji, ko imaš ime nad vsakim imenom in si izlil moč Svetega Duha na zemljo, haleluja. Oče, jaz molim, da pride tvoj mir nazaj, kjerkoli smo ga izgubili, Oče, da se odvrnemo stran od vsake človeške primesi evangeliju, vsake svoje skrbi in plana, ki nas zavira v tem, da bi rastli s tabo, Oče, haleluja. Ne bo vsaka človeška težina zamenjana z Božjo težo, Božje slave, haleluja. Oče, jaz molim za nadnaravni mir, da prekrije naša srca in naše misli v Jezusu Kristusu. Pomagaj nam v tem času, Oče, da smo polni tvojega miru, haleluja. In hvala ti za tvojo voljo, ki je ful dobra za nas. Oče, molim, da hodimo v popolni Božji volji, da se razveseljujemo v tem upanju, ki ga imamo, haleluja. Amen. Amen. Jaz bi rad ful slavil Jezusa še naprej in najbolj ga bom tako proslavil, da sem s celim srcem njemu predan. Amen. Da ne skrbim za druge stvari, ampak da se družim z njim, da sem mu predan, da mu izlivam svoje srce in ga ljubim, sem bitjem. In potem, da še kakšnega zgubljenega Božjega otroka usmerim na njega. Amen. Amen. Če bi rad dal kakšno darilo Jezusu, recimo, da ima Jezus rojsten dan, čeprav so to debate, kdaj se točno rodil, ampak Jezus je taka faca, da mu vsak dan lahko daš darilo. In če bi rad dal darilo Jezusu za rojsten dan, mu lahko daš svoje srce in poleg tega še srce koga drugega. Amen. Lahko še komu drugmu pomagaš, da pride k Jezusu. Amen. Oče, hvala ti za naše družine, za naše prijatelje, sodelavce, sorodnike, sosede, haleluja. Oče, pomagaj nam, da prepoznamo trenutke, ki jih pripeljaš v naše življenje, da še z njimi podelimo evangelij, Oče, haleluja. Molim, da smo občutljivi na to, kar se dogaja v njihovih življenjih in nam daš svoje srce za njih, haleluja. Molim, da damo spet vso težo na tebe, na tvoje delovanje in pričakujemo odrešenje vseh okoli nas v imenu Jezusa. Amen. Bote blagosloveni, uživajte z Jezusom.